President. Oh yes. Ni atukenetie muno na t-shirt ta hwai gwitikira kwaraniria na andiki a mohoro. Ni araregire gutindikwo ni nyoka bi. Ani araikagia tu jitas. Aramuri. Aikagia tu jitas goiga atiriri. Ni atagawa ngejira no ndimira hina muthuri tigire mbagi. Mani wa muria tiriri kunasemekana kuwa Ikulu huariki wanasiasa kutoka Mlima Kenya wanaomuunga mkono Gachagua. Gathweri akaiga atiriri wewe hufanyi kazi Ikulu. Ona ni andu araikirie karucino na aretia tutina menya ela tujino munene ari andu aroririe atiriri ai na munene riu akani cenjaniria andu aya muno andi amamenya ma minister ni macenjanirie muno na riu ari makinyire kuriga aramwira atiriri weri hindi ogatuika president ri akundukana cenjie Asiku ule kuruma mundu wa mohoro ai ni kinya karugano kako igiwa mwere ati unajua kuna siku Koigi alienda kumtafuta Mzee Kibaki akamwambia hapa umefanya haya makosa hapa umefanya haya makosa hapa ungefanya hivi akamwambia acha nikwambie Koigi ukiwa rais ufanye hivyo. Ni aina tujita asitokura ate wewe unataka kugatire kone muge kone kugatire hapo kugatire unajua sitaki nikwambie hivyo nenda no yani kana lele eka dege iko video ni ga TikTok ira gwatiriri reuri nora mundu angikura gukira marika maya mangiri no ni aceraga na mori mamwe nemendaga gwitwera marika yake magitanya tu kumwanoi they don't mean iyo it is true no kwenda tu kumwanoi riu kadi ira gwatiriri no riu haha ri no harika ria kwi Kamau iria kiragio mundu Kamau ikwa mwana Mwangi mwana agawe gathi kigwetagirwo tu mundu yakinyira heka ndere uganjire biuri ngai ona ni aritere kumuruha ma nyumu ihe hai wa muri ona wiki hi ekolite ginya kama waki yade ginya Mwangi gai ginya kama uyo ekoigatiriri ni mundu tukunirie na waiyaki nyage muye Aheraga akogia atiriri na aciugo ndaru mungigatongoria mugeka uguo muroiga uguo inywe murauga arerire kandemwa atiriri ndiremenya ni aceceni iriku yamu ndiramenya ma minister ri unaona wewe ndio umeajiriwa wajue you are failing you should know them Shesheni hakuwe nawe.